Menta kesni kinong ilam jong ka RBYF Bernihat Circle kilapan kup buram yu obak sostna sotun ubadeiru Presiden barem jong ka RBYF Bernihat Circle berulalong menta kumu MLA MDC ke Jirang badru kumu menteri sorkar jong ka Jella Meghalaya. Hapapan kup buram yu utei Presiden barem ka RBYF Bernihat Circle lapelong hakasnong Bernihat hakabala sakhi da kajingedon lang kinong ilam ka RBYF Bernihat Circle bet kinong ilam ka RBYF Sengkmi Kibakentop yu obak Riki lapang Presiden ke RBYF Bernihat Circle usamla Frankie Rani Vice President katba kinong ilam ke RBYF Sengkmi kikentop yu obak Liandar Nongshli Working President ke RBYF Sengkmi ubak Wanper Eswa Alang Publicity Secretary ke RBYF Sengkmi ubak Neversat Makdok Sport Secretary ke RBYF Sengkmi bat kinong ilam shnong bat kiwei rudi habakren hakati kesngi kinong ilam ke RBYF kilayaro yu ubak sostna sotun ubalalong menshwa kum Presiden ke RBYF Henry Hegjing Trish Tom bat kejing sngoret kejong uban syakri kipat ba ka kentiu yu syakakerdan MLA MDC bat mentale syakakerdan Menteri Sorkar ubadai pet ya ketenat CNRD SAD bat GAD haba ai jingkran hakani kesngi ubak sostna sotun ulapan paw kejing sngongu ya ke RBYF Bernihat Circle kibalakan mau bat penkup buram yu ling bajong ketiga sengi ula ongru ba ula long kum Presiden ke Bernihat Circle hakisnam arah jar khandai hadu arah jar khat ar bat hakiti kipor ba ka RBYF Bernihat Circle kalalong ka sing ka bayeng rasong bha bat ka baju tre ru na ka benta ka jing mentoy jong pain ba ubak sostna sotun ula ongru ba kum unong ilam barem ka RBYF ukentu ikidkhot jong ka RBYF ba kidei ban bat ikilai tili kinong rem Bat kita kilong baki de ban long ki bayateli ki baslor baki de ban long ki badan akor bat ban pendu ya ka mensiam tharai sni hopadeng ki para dekhot jong kaseng kata na ka banta ban yada ya ka bri u hnu tram bat bante na ka banta ki dawa jong ka chai ban riau jang bakul gimana masih keempat selesai karma lain Hafir ini sekuat lewat mi pening mi lain mana saudong nelentang yau tauding namar ba umdon kisnar ki lasna gerpang dagi naran de gwebat ki tnak ding ong ngata jing itu kana lasna snar dagi tnak jung tau ju yuding tadin balap sna laptit e gamet uding hut ulen nyar joman tika pelung tu trai kelingen balai me ud na du menengat pun kelam ya me nga od ling khol ling kai mem kren mis ngap jar jar balai me ya menta tau ding da dostor ke ba song new ong ngata jing itu kana ong kumne ngap bamo yang hilang ini kita nak ibang ala besar ibang sno anga laka yang mendapila pelong kuministan kan poi ke por ba badeng dun kam ya bi badeng ipe ke bahagam ya jong konstitusi bro kowe Henry kan poi ke por lesen nak liang jungi hindung kelai badeng ha ke por ba idon kam bah ong ga jiong kordit yang tahu baharam yau belale bhai u kum komunistan kil hangne idon masaki lang ya kening program kab itnat ke program ke bedon buram ni kerman bagi jugi khmat ibawan mentas ni jugi khmat kinang ra cucu ya ke buram jong badeng na ke por sekapor ngam ko ban bar sibun ki kenten tang ini acting 1 MDC Jirang Constituency number 2 MLA Jirang Constituency and lastly kadu yo kat une incas jong community and rural development secretariat administration department and general administration department badan satun ngide dalam kum chairman si perlok ubaya rapman kapur habangi phai kindiat saka RBWF badan ilabat artem kumu presiden circle ngah kata kapur ngalabat artem kumu presiden circle jong arkumem di badan jong Bernihat Circle rengkat kacinya ram jong ibau ping tak kapur nilai atre kano ke isu kebangi isim nilai atre dah kacinya ka Bernihat bat ka arkumem Badeng ladang bakla
ila ino na ka RBUF ila syongthai no house nam arjar khatar shwa ba enjoy no sha ka wei pat ka benta ka bangi khot ka political party but hadu manta ila long kumbangong likely kitang ila don haka sorkar Meghalaya jogi haka por mesra kendiat haka por bagi disang iwan kamseng ni sayong ye badeng manga balong bat ibala khatno mata bam kuai dwar blei i babu bame inmen jong i babu finance ni laingut ni sayong baik i badeng lada longgobala legislative political party ngindan mangi haka RBUF tongi trelang ngini lur nang betaka tong riboy berboy badang am te nang inga makumi nang bais badang ha kong badang ha bere suki pasuki ublei ubastat uai yak pat mesin to lokai kilo percang long le sisin set like a sky hak arsin yo bam do sky kitrat ki hap kitrat ki kei ki sladin ki hap habawan kalaer Henry utingba uyang baik bat hakai trat kabakhen udingba umilung biang umi sentiu umi kiso dei kata kadau biong mi usok ton usok babang usok patiang umi na kajerang konstitusi ngisel sarang si kade na kabata kane kebangi ya don mentah bala ngiaken siapang kaji penkuburom yang badang haj badang ka kasen RBUF bayalam da ka barnihat serkil hakane ka janet mare badan sebut betaya ti itang kacai ke bestang bat idak jitho ibarat hendraikan mau kadai kadak jong kacing bangin nang ya trei nang nen sakmat baru kini ki perlok ki bidon ladu mensua hadu mentah idei ki naukit kam ki baju trei sidhem bat ki baju ai mensim bat ngaken mau kini ki por hagapor panalong kum presiden jong ka Barnihat Circle ngiron sipun kinong ai jingmut idon sipun kita ki nong ya simenta ki ba jie donlang omdei tang ki samla hendai ki long kumi ki rangba ki taki senior citizen sabangilai ban pan jingmut na kamenta kanika jingya nanti ke jungi haba idei ba ke kam jong Kariboy Federation ki jumi syakmat ban ajingmut yangi bat dei nak takatau nadu digipor ngiyo mensim abang itrei nak menta kanu ke kam nak menta ke jingen kam tam nak menta ke imlang ke salang ke sobanai ke jiro ya baro kiba laidon bentalang kiba juai mensim yang ada du digipor bat hadu kene ke khidmat ke pemerintah ngalong kumne kumbang ngalong kadai lingba jongpi lingba support lane kataka jing amin sim ke jongpi nadu kini kirang ba kiba donlang hakene ka dais nang ta papi baro iwe piwe kinong kitkam jong Kariboy Federation kajing ya donlang ke jongpi kajing amin sim ke jongpi kalapen la sisa yang hakaba kalau penlong yang abang nang yai tristom nang yai 3 minut nang mata ke jingdon kam katkum kabenta kaba ki paiba kilapin kam tianga ngasok men ngasok sarong abang ai ka konsensi ke jungi ka kiusket ngasok sarong ngasok men hakabang ai baki kun sama ki mi syakmat nang mata ki activities ke repair nang ta ka imlang ke salang nang ta ka jing penbet penbiang nang ka mata ka jing don kam jong ipai ba teki porlok baro ki bidon ha kene ka por na ka liang jonga kum u minister ha kene ka por ngakwa ban
ya keren ya ki lightly ki mat kiba ngasopia bat ngakwa penekren macam pi baru kita kinum dai da kiwe ki issue hakabidai bagai development kinum dai hakiwe issue labalong nakamenta kanu ka labalong lamta kanu ka kam lamdai namta udrok slenem dai ka kinu ki kam sniu henrei kidai sibenta kiban penha kiba mangingin hab ban perkat bat ngihab ban kindet benriu kabaningkong ka jingya teli kabaar ka jingslur bat kabalai ka kor bat kaburom pidai ikun sama jong ka Riboy Youth Federation pidai ki bapet bakmi na kamenta ka imlang ka salang kibaniada ya ka beri jong hinyu trep kiban mi syakmat na kamenta jong ka dawa jong ka beri jong hinyu trep pidai kita ki kun samla kibam dai ban syong kliti lene ban susap daga jingslur pidai ban mi syakmat na kamenta kanu ka thong bat hapi mi daga jingslur dakan mau pidai ban perlejimut ringkat baga jing start ringkat ka jingat ajimut lang ringkat kata ka mensim juga jing syakri ka jongti kata ka jingslur ka baba pi pidon kandai ringkat baga jing start kan mau basisien baga jing etli ka duno ka jad beriru kan ring slot kan ring swai kan mau bapimdai bandonnya ka jing atrais new kan mau bapimdai ban up ya ki weipat bapidai ban kan mau bapidai ban yeng skam naladi ngamdai ban bu jingkeli ki weipat ngamdai ban ong ba kajat beri ka jungi shanu kadon hendai ngadai ban ong yaladi ba ngadai ban pej ban kemi ngadai ban bu yaladi ba ngadai ban pej ban kemi ngadai ban bu jingkeli yaladi ka ei ka bangan le na ka mata ka jat ban riu